a ta ja nie bardzo to nie wiem, čula mi tam od susedov, že mnie ľubili, že me boli trojo. Mala mi brata, dvoch bratov mi mala, a to zomreli, a jeden u Strakonici. Michal bol najstarší, nie? Najstarší, Otec boli štední a vy boli najmladšia. No, a ich syn, a to tá moja dcera. Dobre, no to je znamená, toto bolo predtým. I knew very little about my father because I was 3 years old when he passed away. I just knew that he loved me a lot and we were 3 together. One of my brother went to Strakonice, to the Czech Republic. He died there, and another was, Jaroslav's father. Čiže druhý brat vlastne bol váš ocko. Jeho ocko, a on tiež zabil tak z Garadičov. And his father... His father died in the ice hockey. Tego znam, bo mne strina furt za to písala, furt. Čiže vy ste mali veľa listov z Ameriky. Aj nám chodili. But we got a lot of letters from America. She was always writing to us and also to them. I fotky, ale... Fotky sú, Jarku, u Ďoďo Žalko to nie, a tam... Ďoďo má, hej? Pôjdem nás na pol hodinku zajde. Budeme stali ste vyšlo. A Vun pobral to, ty fotky, albumy. Znaš, jak me... To treba vám povedať, že najprv ktoré také fotky. We got the letters, especially from Alpita. Yeah. And also there are a lot of some pictures. They are in his nephew's house, so we are going to see them there, I guess. No, prebačce, že mušice budú žhladní, ručky tu do kúpeľky, keď chcete umyť, a mám všetko už na stole. A vecka ešte môžeme dať spolu, torec. Excuse me, you must be hungry, so if you like we can